The sitting MDC and Congress candidate from Maukhar Pinthor Umkhra constituency, Pinchingan NSM, has exuded confidence that he will be re-elected as the MDC due to the work he has done for the development of his constituency in the past 6 years. While speaking to reporters after casting his votes at the polling station in Lomshiap, Siem, who is the former deputy CEM, also suggested the need of inserting some of the provisions of Article 371 in the amendment of the 6th schedule of the Constitution. Jadi berarti kongsan kulong bag kini ki institution ki companies ki firm ki bawan ban sedang kam hangi ako rilum kasi di mata ladon kam ke tenun ke besai bagian asyot ya ka jiri berka kanumut laban ai kam iki pun samla ki jengi ba kunjuru ka jiri ki local issue kam jengi kalau banang penbahas isu ka jiri berki kam government ka jiri berki local issue jengi ladon ka wata ni ke percentage kabagila gila bu nam tajungi hoi benar lagi kasih jungi ke babon ba gi ban apply lese inap ni some recruitment policy ban pe na gi ba lese gi ba la ban trikam nang ba company su kinum don naga problem hijab kampun lese kandon ga judman ban payung sien pero yo kan kandiat ke natrai kanom la ban di kata mulai yang banyak sebab banyak ku mengelak bisai ba disangkat bala ba katun ka mon yung babon balang yung kuha pa bilang buat TV tapi ini ngilang teman kawan structure mandiri belum mungkin belum parti ni belum macam gitu ada niya di bajok kamtam mansang ban disclose gani kam nomor ba ni hape jalong kum ka situation tu kan membahas tu bagi ada kalau fraction mandiri dan kam harus lain satu parti kata dengan nak mai discuss mau kan entity non traction kan entity non traction pergan PPT aku maka long haga sur babun balang ka pausai nak lang ko party workers nak lang di babun di pai banong sosno ke kata tu minda dan si ba interest benefit adin ba ngap sekri pai ban antara sansen tap ba gini di pendiat ni layo i ban dia kan du di babun di nong kersan pai ba ga makar betul kali sih kita kasih dia di kampanye akan habis kebut ngadon hingga di kanan ban sajib yang dulu kondisi di rumah jadi di sini nanti campaign mak cimat yang diisi dia sampai panjang kira iba kampusan haka ni campaign mentang kolong banang kampen baha banang kampen janaya di kam juga isi council la kalong ka jede beka judiciary jede beka executive la kalong ka jede beka executive awiru ka pagadun kam kalong ban simkhia ka jede beka amendment beka succeeded ban besu katu ka ni ki jimut naga artikel lais pandupuai tempat syukur mau ka jede beka marbo kendo ila ban adbiang ka paragraf 3A kemudian banyak tangga land di banyak langkah mineral resources juru ka 12A barakum ka ain parliaments ka ain jong ka state kanom la menteri ka mahaki bentang kumpala don hakan paragraf pala kata ketika bakampung santam na barokoi magbriu hakadika ketika bamta je keren bahaya ka artikel Spanyol buai dengan sudi ban ban penklanya ka artikel Spanyol buai nganong ban penklanya ka siksidel nag banta ka interest dungi briu jungi dag babusu katu ka ni jengmun naga artikel Spanyol buai saka amendment juga siksidel kata ketika main very important nang bagi briu jungi kinong safe and secure. He also suggested the need to strengthen the functioning of the three wings of the KHADC: the executive, the legislative, and the judiciary.